Mata Tara Mosai, Sigi, continuity and differentiability Tara Subasar going on the Sita Dishi. The is Manta Bani, Weapon Subasar, Tara Subasar, Tamata Subasar, including Lamanico, other Weapon Subasar Kido, Banacona, Kangaba question Yava Kadiadum Kamenda Tanamova, Maramdi, and Mapan Suban or Tara Suba, Takalakanda, Mapan Joda. Mapan Suba Part Haitarico, the question number 8 way, but Maramdi continues to tap Medico. Nakuna question hunting that Sigi Party the same day never. Aduna Kona exercise Katiba, like Kim, Sim, but Tanzan, Logo Nico. But the Hazi Taras will be state of this second order derivative. Hibernate topics. The second order derivative Chicano. I would have to know Chico. The Kunas mind away. First order derivative is y equal to fx kind of function of the so the first order has part 9 part 9 for the derivative could look at the Muloina can have a first order never to dy by can I have a dx from the now Sumanta have the x somebody going to Sikuna another language to show as one English as F1 if has all the high the d of f kinds of derivative first order derivative high. See the high share. You don't need function say variable over the gate first order derivative put up the yara never. Derivative lower matunda para iba another function haitarico. Nadusu amuka derivable or number taragadi. Masu amuk nakadova derivative of the yaneva. Matambuani Hana already derivative low function lemma. Amuk and the derivative lotion the Guna second order derivative however. Hybrid symbolically Kamalakani, Yosi. Taro the Sihara. In another Tarapania. Another Tarapa. Masi among derivable or a Magati. Masi among Kanova. Differentiate we are doing. Maybe Magi among the differentiate of Matam the D. Kaisina have a second order as well. Second order derivative la Kandana. Magi symbols a mind only. D square y by dx square. Sida Hayagana. I need a symbol F double D. Sigi symbol is the Haragana F2. And I'll see you the unknown to us. Now, make us see our can be almost a young widow or open to the album. Matacado. Hiding is taken over second order high share. Already differentiable over function derivative put okay. And over Taraiva, with the differentiate term to the Taraiva to Amuhana derivable or a negative mass of Amuhana Kadova derivative a divided and the motion by Tari. Madubukadova, second order. How do you see this another funny? Must be another say Amuku derivable or a Melawasi. For the Master Amukana Mukadova, differentiate or a lower saver. Matamuna, second order how musical you never. Third order is a kernel. Smile Tarak no one was in Silo with a differentiable or for the game Matang Hanna derivative of Pudana, higher order derivative kind of any derivative kind of the class to the Tamara, Makata Laka, the Kojikas level of Tabaneva. Kojiki became Hutaneva, second order Hutaneva. Second order derivative, order 4th, 5th, 6th, up to nth order, Nam higher order derivative and the Nam media. The Koji Kanala in Hava, functional number differentiable array, derivative low. Amuka Sumasi differentiable array, Amuka derivative low, the second order recovery. Amuka mass differentiable array, Amuka Halaga mass Nikadova, third order Kahana, the other is a cube y by the x cube by Nakani. If double guessing is not triple guessing, that's only an F2 F3 Kaisina. Example the Hani is example the Lax symbolically, Masibu second order symbol is second order high nickel. Masigi
example masa amutang lawsinse ko example mata si nakani lawgi ko ikon is my harase y equal to sin x masi differentiate tawthose habidi dy by kana dx sin ki derivative kya taya base cos ye koi formula ne haina higano masi cos is amu differentiable oyeba adudi sigi cos se kana di lakne ba sin the derivative lo tum tarakne another function namane ma se amu hana derivative lo di haidi cos ki derivative kana ne ba minus sin atra adudi amu hana derivative lo di kai tare ba se minus sin x tare aduga ma se kai thamane ba d square y by kana dx square musi kana da base tawne ba y equal to sin x the base tawne ba another da y equal to x cube ka harase sida ina dy by dx puthoe matam sida formula tambirase si power mamang la ani habuni aduga power ma hantarase minus 3x square next amu hana derivative lo ba sida lakhe ko amu hana d square y by dx square amu hana derivative lo ne ko se amu hana derivative lo ka ni 3 is constant ni 3 dum thamase into x square ki derivative twice x so kya tarase 6x हाइबदी अनव पारागते कंसेप्ट बुदी अनव बनी हंड्रेड डेरिवेटिव लो हाइबनी अदुबु डेरिवेटिव पुथोकददी अनव फॉर्मूला म नतेबा हाना सिनगी फॉर्मूला म अंदो अदुम सिनगी ने हजिसो तबतबु डेरिवेटिव तो मथंग हदि अनरक लवे हाबी वनी नेबा अमुक लो मतंग तारेबा रिजल्ट दा अमुक न कदौबा डेरिवेटिव अमुक लौबगी मोंग नेबा यारे गोसा अदो कोई सिंबल हि यामुन खंजिन सीसो हमसे लोना सेकंड ऑर्डर हाई हाइबदी खंजिन को फर्स्ट ऑर्डर ना सिने सिदा d2f माइना ई बुम तोबन महे तका वखान का प्राइसो तत्युस तय सिने यारे गोसा यंग से ओनु दे जसनो सिंबल दे मावला सी हमसिन सिने दुइस यारे को अदुदि हजिक से कछु तानिंगाय सी थ्योरी की पार्ट कछु अतै हानिंगाय लेते फजिल लाकरुजे एक्सरसाइज त लई सिदा सेकंड ऑर्डर से तमाय सिना देनो मा पुथो हाइब खा यारो कनी अदगी प्रूफ तो बखा यारो कनी यंगसे क्वेश्चन खरा सिलेक्शन तौसे अदुगा पार्ट 13 से सिगे थ्योरी का एक्सरसाइज का पुलप पुंसिल लगा लोसिन से याय को से हम पार्ट याम कल सांगनी पार्ट 10 लेरे 11 सुबह पार्ट मीन वैल्यू थ्योरम तौबदा आइना खमदा पार्ट नि थोकदौदि माले मरम दि का एक्सप्लेनेशन का संगे बकोदु यारे के थोकदनौ दिहना से थोखगसु पार्ट से कईगुम थोगदी कुम लानी अदुम नेशनल्स की तोआन कोई हंगके नोइदा करम होलनिंग नो हाबि को लाक्से अद कोइगिदि फ्लो नाइराम तंग ले हौसेबको चैप्टर 5 सिम लोय पण दास नाइन जेबको अमदि यारे कोसे अदु तारागा दे हौजि गई सिलोय मुथलगे अदुगा एक्सरसाइज ता कई क्वेश्चन करम क्वेश्चन सिलेक्शन तौबा याय के तो येमिना सिको स्माइल से क्वेश्चन नंबर 1 देगिना हानबकी फर्स्ट पेज हाइतारे को सिले क्वेश्चन अनि सेलेक्ट तौगे अदो क्वेश्चन नंबर 5 सिगा क्वेश्चन नंबर 9 अदुम समने को लाइना अदो कितंग नोइदा नुआई तो मानदा बाय तारे क्वेश्चन नि सिं सिदम समने के सुदु बनते अखोय साइ तौयो प्रोसेस kan dum ta thaduni se क्वेश्चन नंबर 5 सिदा कबाइन तौगे अखोय सिदा dy by kana dx पुतोसे अब जो से फंक्शन में जो प्रोडक्ट नि अरे दी प्रोडक्ट रूल पास है प्रोडक्ट रूल हाई से सिगे फर्स्ट फंक्शन derivative of second log x की derivative क्या नो 1 by x plus second function derivative of first x cube की derivative क्या नो twice x square यार को plus dy by dx equal to x हमें x सब का है x square है होड़े plus ये क्या था 3x square log x था second order हारी से तारे first order derivative लोगुदा तारे आंसर से मसी अमोक हन derivative लो हाय मसी नाम सब कंसेप्ट है दुदी अमोक हन derivative लो बाहर के d square y by dx square है सिनगर ने सिंपल से अमोक हन लौरे है derivative से कोई प्लस पे तो हां लो भी है बनी और दूसरी की derivative x square की derivative क्या तारे 2x
plus 3 ama thamse aduga sigi anisina product rule panse ba mukana samani first function lere derivative of second 1 by x plus second function derivative of first है x square के derivative क्या था 2x सीधे भी 2x plus मतलब इसे तो सीखो तो सी का नंबर भी क्या था x था होने को 3x था plus सीधे 2 अमा सीधे 3 अमा 6x log x तो ये अरे पिछले क्या था 5x plus 6x log x loire sine ko alo bu concept ma yaw na tie ba sita ana ko ya taw yo ni yo ma do madu sine ka ane khana derivative lo hai ba khapne ba yare ko sa adu de question number 5 na question number kya 9 9 si ko yengo question number 9 ji da hai se so second order derivative photo ha bani adu yang se man hai se adu di dy by kana dx one yang sigi derivative lo se habani log x yo si plus x na khalo si plus log x की derivative क्या था बा 1 by x तो ताकि दी si plus से x ना khalo ना log x की derivative 1 by x into x ना khalo मा की अमोक ना derivative अब log x की अमोक ना derivative क्या था 1 by x 1 by x अभी क्या था ऐसा 1 by x log x how do you make second order d square y by dx square सीधे निको सीधे divide में तंदा denominator square denominator square करे एक कालो गमा मथक थम्मो है बनी अदुगा into मथक की derivative 1 की derivative क्या था 0 constant है minus 1 हम थम्मो से ये मा derivative लगी देना मा वो थम्मो से अदुगा मखा की derivative समझिन जरा समझ से दुनिया मखा की derivative लगी देगा दुनिया सीधे derivative लगी product will pass equal first function derivative of second 1 by x plus second function derivative of first the 1 tare tamdos ya question no neko maka di square ka ba ma thame mathak ki derivative lo 0 tare mathak kisi mo thame maka ye mo derivative lo abi di si 0 chakhe lo ra odi minus la ani ko di x cancel chale minus sama la ani adi minus 1 plus log x by x log x whole square mai ta ale yani ko sa hoji question number 11 hai si y is 1 pyramid to si proof to hai bani so this is a proof to chang di koi y ama pyramid yare second order put up mo ali second order put up si ko hai badi dy by kana dx आना पुतो से जो 5 is constant cos की derivative क्या था रे minus sin वन थंगे को minus sin x minus 3 ले रहे sin की derivative क्या नो cos x माइनस फर्स्ट ऑर्डर का पता है फर्स्ट ऑर्डर का देखो नहीं इम्पोर्टेंट हो है सेकंड ऑर्डर है जो सेकंड ऑर्डर है यहाँ से -5 थंबा से sin की डेरिवेटिव क्या था रे cos -3 थंबा से cos की डेरिवेटिव क्या था रे -sin तो दी ठीक है प्लस होगा sin is minus plus तो ये सीधे मशीन दिला हुआ है क्या नो कि d square y by dx square से plus y ये क्या था और ये -5 cos x plus 3 sin x सिना d square y by dx square से जले नेक्स्ट पता है y हम मशीन से plus 5 cos x minus 3 sin x तो ये क्या करना भी आवा
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 0 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ question 11ꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪ question ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪ question ꯅꯝꯕꯔ 13ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ 13 ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ d square y by dx square dy by dx ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ y1 y2 ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭रे y1 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ y2 ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ y1 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯅꯤ y1 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ 3 ꯊꯝꯃꯦ cos की डेरिवेटिव क्या लेगा माइनस साइन अभी माइनस में पादला से साइन लो x तो इसी x में खाली लिखो मागे अमोन डेरिवेटिव होती क्या आता है 1/x प्लस जो 4 लगे साइन की डेरिवेटिव क्या नो cos लो x और लो x के अमोन डेरिवेटिव होती क्या आता है सो 1/x बस डेरिवेटिव ऑफ लिखा से एक टू हाई लेवल में भी ताप याम ताप है ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯁꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯁꯦ y1 equal to ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦ minus 3 sin log x by x अमा plus 4 cos log x by x अमा सुमाइना थमे अदुदि ꯑꯩꯈꯣꯏ y2 ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯦ y2 तोंगान तोंगान डेरिवेटिव ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ प्लस ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ तोंगान तोंगान ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ डिवाइड ꯎ ꯄꯥꯜꯂꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤ डिवाइड ꯍꯥꯏꯗꯤ cosine ꯎ ꯄꯥꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯥꯅ ꯄꯥꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ x स्क्वायर मखागी स्क्वायर का मथंगदा मथक थम्मो हाबने मास अदुगा सिसिगी डेरिवेटिव अदु सेकंड ब्रैकेट दा हसंगिको सी डेरिवेटिव लौसिको -3 sin लो x अदु दिन साइ सि लौर माले सिता सिगी डेरिवेटिव तो सिता गी दाइने अदुदि अमोना नौ नम खंदसु यारे मागी डेरिवेटिव सिदु तौलेबा अदु सिमु थम्मसिको अदुदि -3 हारगा cos log x 1/x अमा दुगा लोर बाले मागी डायरेक्ट यारे सि लोरे प्रोडक्ट रोली के केम याउद्रे सुमाइ थम सेकेंड ब्रैकेट लगे नेक्स्ट मथंग दमो माइनस अम वाली हदि एना सि थमगा सि गे डेरिवेटिव लने को अदुदि सि मु थमगा मागी डेरिवेटिव लो वाली को अदुदि माइनस अम लाए मसागी माइनस अम का प्लस थमसे 3 sin log x अदुगा मखागी डेरिवेटिव 1 टाइ थमद्रसु यारे सब मनवा प्रोसेस ता सिदा मु तौसे प्लस मखागी स्क्वायर मखागी थमसे अदुगा सिगी डेरिवेटिव सि इनफेक्ट सिगी डेरिवेटिव अदु 4 अम थमे को cos log x देगा cos log x मखाई मागी डेरिवेटिव सिता गी दाइने अदुदि नौ नमु खलग लेरो से होय cos log x दि थमसेबा या थमसे sin minus अम वाली को सॉरी dot minus sin log x to 1/x सिगो देने को सिगी डेरिवेटिव तारे को सिदा अंदो स्नोइना को ब्रैकेट दा हसंजि को दुगा माइनस सी मुक थमगा मखागे डेरिवेटिव लौदोनि अदे सी मुक थमसे को या थमसे 4 cos log x मखागे डेरिवेटिव ती क्या ताबा सिगी x के डेरिवेटिव क्या ताबा 1 ताबनेगा थमद्रसु यारे यारे को से अदुदि हजिसे आई y2 से स्वाई थोके खर समबा यारनि y2 से स्वाई को अदुदि यंगसे y2 = सिगा इंटू तौबदे x कैंसल चटखरनि को अदुदि क्या ताहौरे मथक मखा लगिनि को x स्क्वायर लेरे अदुगा मथकता सिगी x कखरे को -3 cos log x अदुगा सुंदना +3 sin log x sorry sin log x सिदोय
next sigi wali sigi su chap mani sida plus ama thamase sorry sigi minus ama kamalaga minus oi thamase minus plus la hanse ko minus thamaga si ke ko yang si la khawo kore na sigi du to matam da x ga cancel chat karni to di kya dawle minus kamalaga ko 4 sin log x tare to di mathak ki ko se 4 sin log x tare ko 4 sin log x aduga sigi su minus kamalaga plus 4 cos log x yare ko sa si mai hande ko modum tak chiba yara ngotani adu dia ji y2 su phange y1 is da phangre adu y1 su ithoke sida adu ga mu ko na proof to si kai no ha si loi muthada ga mu hara ke ai y2 su y1 igre y2 igre y1 su ko ya ke ko sida adu dia se y1 ithoe y2 ithoe adu ta ga ko na proof to se x square y2 plus x y1 plus y adu y di itre ko y di le te ga si ko yung x square ga y2 ga sige x square ga to din moni si ko samjid lagi ko x square ga to matam da sige x square cancel sakiro da matam to matam da ai ni sin matak ni ma kala lai gani adi matak to iya si ko ya ta sa minus 3 cos log x minus plus 3 sin log x next matam da mo si minus open to ko minus 4 sin log x minus 4 cos log x ai da silise sige mo to ni ko sige mo ta ai x square di mang ra le next sige mo si mo tam da si so x le di mang ra tra hon di x am du to ni na ai ta ga din ta ko ni da si ko di ka ta le minus 3 sin log x plus 4 cos log x aduga y ki puno y ro le te sin si ko te haba 3 cos log x plus 3 cos log x aduga plus 4 sin log x so sin dile ina si dagi na si mo kai na si gini ya si do sina si gini aduga ro do sina y ki beno mana zero ta halo ala lo ni ka ko ya mo mari he the dia si ka ko ya 4 cos si ka ko ya 3 cos si ka mo si ka ko ya sin opposite of na si ka mo si ka ko ya so ka ta ho zero ya ka su lai ba na te oi ko ki derivative ba da kita sange ha ka ta ni ano ba concept kan dia wona te sinjil ko ta ni ya le wasa ada ko video si am di sanga ne aduna question se ai lai ba me am se question am khata ka select tauge am se to lang ja do ka to hina na ko na practice tau daro ngam da ba so एकदम हाना सुम हाइरे कमेंट हाइबिर ओ हैना पुन मक्ति कलेक्शन तब गाय तारे भी हम होके तब हम होके वीडियो सेम सुनो आते ना अदु पुलक के बा एक्सरसाइज का के बा हाइ तारे को वीडियो में तोंगा सेम बा या ब्रा दे थोगे बा यारे को से अदु दी क्वेश्चन हम खतम सिलेक्शन तब से दुगा क्वेश्चन से का से क्वेश्चन 14 ने 14 से रिपीट एज प्रूफ तो हाबन दी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ने मक्संगे को अदु दी dy by kana dx ana putos mone yo si tunga lo si ya ba a b m n lo na constant ne ko f pe ne ko variable entry tau de se ko ta ga d a le e to the power s ki e to the power x ma ha ma kai ha ba adu bu si di x natte ma ga amona derivative lo da x ki derivative 1 ta bane na m ta horan di si da into m thamas plus b si so e to the power nx ma sa ma karani matak ki amona derivative lo da kya da ba m ta अतो जी खरा फगने गन से अरे a m e to the power mx plus b n e to the power mx matang da d square y by dx square sida mo yesi sida login mo yesi ko equal to a le m le e to the power की डेरिवेटिव है e to the power mx मसामुक ताई है मागी अमोन डेरिवेटिव लवे देखो से सी m ताजा m स्क्वायर हरि हाने m ले बने प्लस bn
e to the power sida kana buse nx masamak tarani nx ki amuna brand lobda n tare hanagi n ji ke tare n square adu ko ano puto minus lakse ko d square y by dx square plus m plus n dy by dx plus mny. Good. Yes. But d square y by dx square is essentially equal to a m square e to the power mx plus b n square e to the power nx. Sorry, si minus one मारेगा. Minus आएगा, मान थम मगे सिद्धाओगे. Minus m plus n. अतुगा सी थम मारो. dy by dx. तो d सेकेंड बगे कुछ लगे. am e to the power mx plus bn e to the power nx. अब ये बता plus mn y. इसमें क्या? a e to the power mx plus b e to the power nx. Simple है को अब तो simple लगा मैं मतलब तो simplify तो क्या ताई हैं तो शिको b से c की कैम तो नहीं आउट को a n square e to the power mx plus b n square e to the power nx. Jadi matang saya minus n na into tawar saya minus n na mo into tawar saya matang. Jadi ko, ayo minus n na into tawar saya ko sida. Jadi minus pula ni ko minus sida into tawar saya. A n na into tawar saya. A m square e to the power mx. Matang the n na into tawar sida minus b hana n na namni mn e to the power nx. Wari n kita boleh minus n namanya itu tahu sih minus a mn e to the power mx. Itu minus semula ni minus b n itu tahu ni n square e to the power nx. Kalau kita mn lo itu sekali saja. Jadi plus kita boleh kata a mn e to the power mx tadi. Jadi plus b mn e to the power nx. Matang dito ni kwenta bisa. Sida di mana zero ta halo hago mani do mana yan jawa mani. Square ka ba din siko. Jadi am square sini sika ko yara. bm square sika ko yara. Anda sika ko yara mali. Oke, kita muk sika ko yara. Doina ama muka ko yale yale smai to ga क्या तारा बचा zero smai to ga le hoi bu question je noi ai ji da holi ba noi wakhanda lu na khani na ko ai ji puthopum thokpa first order puthokpa second order puthokpa adu ga free de question je ma phum sala sinjin bi ma ko ji mong ta na simplify to bi ba de zero ta han bo ro ma ta han ni result ko ta han ba sum hona Sumanta tahu bahkan dia lah kedua question things. Yani ko siya. Aduna SVD taras ko pass ni matang hilo sinja lagi. Ko taras matang subo part-10 matanggi min value theorem. Min value theorem damot ngara lo biro. Aduna ko ye thang da question sing harak ko do madi confident. Adu haraga matang hilo sinja lagi. Thank you.